Oke, kita balik lagi mainin Digimon Adventure ya kan. Kali ini kita bakal mainin cerita tambahannya, yaitu Our War Game Beginning. Ya kan, cerita tambahan atau yang orang-orang umum sekarang bilangnya DLC lah ya. Karena ini nggak ada cerita utamanya sebenarnya. Ini adanya di ya tambahan lah, kayak di movie-movie gitu guys. Ini bisa ganti ya? Oh, gak bisa diganti guys. Episode start aja, let's go. お兄ちゃんメール書いてる。何 Lagi 空へこないだは悪かった、機嫌直せよ。だって勝手に見るなよ。あれ、お前どっか行くの？お友達のお誕生会、そしてこれはプレゼント。 Oh, dia mau ini dia. Si Hikari mau ke acara ulang tahunnya temennya. くれ。ダメ。ケーキ。メール出すんならここをクリック。勝手に怒んなよ。いいじゃない。 Naksir Sora ya dia kayaknya sih Taichi. メールの受信は拒否。なんだよ空のやつ。やあ頭。 Kenapa Koshiro? 卵が Kenapa telur? あ？卵が帰ったんです。 Menetas. Siapa yang menetas coy? なんだこいつ。 Wah, ini siapa sih? ブヨブヨしてクラ Ini ゲみた Digimon いだ game な。 Digimon zaman sekarang banyak nih. Bayi-bayi Digimon yang kayak gini nih. 見たことない新 Terus 種のデジ Digimon モンでしょ。 tuh kan baru. 結構可愛いじゃん。こいつがどうかしたの？コンピューターのバグがより集まって卵になったみたいなんです。 Oh, that egg telur itu terbentuk dari kombinasi banyaknya bug di komputer gitu. Ini sih bug semua. Berubah coy. 進化したぞ。こいつデータを食べ It's て grow by 大き eating くなるん data. です。 Cepet banget. Ini sih feeling gua berbahaya ya. Yang 今は terlalu 幼 cepat 年 itu 期です berbahaya けど coy. このままじゃネット上のデータを食い尽くしますよ。 Oh, dia makanin data di internet. データが食われちゃうとどうなる？ Makanya cepet berubah. あらゆるコンピューターが暴走します。マジかよ。なあ、クラゲってネットの中から消去することはできないのか？無理ですね。さっき話したロスのメールの中で Emailing a friend. いろんな機関に話したそうですが、 Los Angeles bro. 相手にしてもらえなかったそうです。 Aja berubah lagi coy. もう進化してる。 Serem banget ya. Siapa sih, gue lupa namanya coy. やべえよこうしろ。今のうちに倒さないと。どうやって？それはこんな時アグモンがいてくれたらな。 Wah, dia berharap aku berada di sini. Lah, ini ada nih. Di mana dia? は？アグモン？アグモンか？太一さん、これデジタルワールドからの通信で。太一、久しぶりじゃ Oh, ん。 Genai. 源内さん。 Kenapa tuh Genai? こうしろは元気でっか？ Sama Tentomon juga. Wah, ini mah semuanya ya ada ya. ピヨもガブもハルもそれに他のみんなもいるのか？ところで、奴のことは知っておるかの？ネットの中の新種デジモンですね。ほほう、さすがじゃのう。危険だよ太一。そいつはとても凶悪なデジ Ini kelihatannya gak bagus. Oh, Digimon berbahaya itu. でもどうやって奴を倒したらいいか。太一、僕たち戦うよ。アグ
も俺たちがネットの中に入り込む。 Kita bisa balik lagi ke dunia digital ya. タイツたちがデジタルワールドを助けてくれたように。今度はわてらが幸四郎藩をお助けしますし。テントも。分かったよみんな。お前らだけが頼りなんだ。小四郎、デジバイスを。 Weh, pada ngambil もち digivice ろん deh. 持ってきてますよ。よし、俺たちもデジバイスでお前たちを進化させてやるぜ。オーケー。今からアグモンたちを送るが、それまで待つんじゃ。 Hentai. そうと決まればみんなに連絡だ。どいつもこいつも家にいないのかよ。 Oh, Taichi nelponin ya, Kusiro, tapi nggak ada yang Selalu angkat yang karena dewa pada nggak ada di rumah. 何かあったんですか？ Masih canggung aja mas Sora anjir. 別に。こんな時に喧嘩なんてやめてくださいよ。喧嘩じゃねえって。そんなことよりそろそろ時間じゃねえのか。 Koshiro jalannya di tempat. 転送完了。成功です。 Wah, copyright gak sih? Copyright gua harus nyanyi guys, sorry guys. 頼むぞ。 Gua, テントの先制攻撃です。奴はまだこっちに気づいて wah, gua harus terus ini guys, supaya gak copyright. Wow, kok aku buat aja nih. Stick audio. Ntar guys, gua habis grinding ya. Jadi ada yang gua bakal hilangin. Ntar guys, gua chatting dulu ya. Bentar nih, bukan nggak cinta. Gua mau naikin attack boost 5 dulu buat terus ini ya kan. Attack boost 5 gua taruh sini. SP butuh gak sih guys? Bingung juga sih gua. Speed boost butuh gak sih sebenarnya? Speed boost 5 ya. Ini bentuknya aneh sih guys. Tapi bisa deh. Oh iya, tapi counternya nggak ada ya. Counter dulu guys. Ya nggak dapet dong. SP-nya ini dong yang bisa. Nah ini standarnya gini lah ya kemarin tuh. Udah lah. Guys, masalahnya kemana guys? Gua harus kemana ini? Exit. Koko, なんでかデジモンがいまして。謎のデジモンが現れた影響かもしれません。 Them to appear. おそらくデジタルワールドのデータをコピーしたのでしょう。じゃあ片付けながら進むね。あ、頼んだぞ。 Kita cuma butuh kayak, aduh exitnya ada banyak lagi guys. Ntar ini, aduh kok gue balik lagi sih nyet. Salah. Ntar gue setting Tento gak sih? Wah guys, banyak nih guys. Pas drop bisa masuk sih. Butuh SP boost gak sih dia guys? Dia apa sih? Fighting spirit kayaknya gak butuh deh. Kayaknya lebih butuh life up guys. Hah? Kayak gak butuh sih. Auto heal ini lo butuh kayak sih. Buat lucu-lucuan gitu gak sih guys? Ya fokus 2. Anjing attack boost udah banyak banget guys. Defense, sama-sama ada defense nih. Fighting spirit.
Gue bingung guys. Gak bisa sih guys. Depth charge ya. Gak bisa lagi. Duh, gimana ya, enak ya? All out evade. Nah, ini gue butuh yang kayak gini-gini nih. Wah, terahil lagi. Shit. Mega heal aja kali ya. Si mega heal deh guys. Mau grinding dulu kali ya. Sekalian ngetes guys. Wah, 3. Dah. Oh, nggak bisa berubah guys. Wah, bahaya nih guys. Cuma bisa sampai mega. Apa champion doang ya? Udah mati lagi. Blink Trust. Cutter kali bang. Ada counter-counternya sih, tunjukin nih. Lagi. Ini apa kita hilangin dulu ya? Useless gitu loh. Ntar guys, useless gitu loh. Ya kok boost 3-nya apa gue kasih apa ya? Speed boost kah? Anjing ngebut banget dong, cok. Gak usah deh, kita pakai aja tetap ya. Masalahnya nih, ini kan ke situ oren ya. Kita coba kesini dulu ya kali ya. Ya bener kemana guys? Wah, ini buntu nih. Buntu nih guys. Aduh, kalau ada item gimana? Berarti kita ke sini. Lu mau ribut? Ayo ribut. Gak sebanyak cincong deh. Aduh, sayang banget ya berubahnya begini. Miss bro, gila udah pengalaman banyak gua nih. Gua kasih blink trust. Counter bro. Counter bro. Mega Blaster. 100 doang damage coy. Mati lah. Level ya. Gila udah OP banget ini. Oke, let's go guys. Kita langsung aja masuk ke sini. Wah, ada lagi nih. Ada 2 doang ya? 2 doang. Kita ambil yang mana nih, guys? Mau ribut gak sih? Lumayan bergrade nih, guys. Wah, ada 2 anjing. Mega Flame. Makaseta. Mega Blaster. PR banget ya. Mega Flame.
Ih, ke situ lagi. メガブラスター Oh, jangan buat lagi guys. Gak bisa mending ini dah. メガブラスター Aja dibikin sok gue. Ya lagi pas gue doang bisa dulu bro. メガフレーム Kaki nih メガ 14 ブラ doang. スターやりましたね Broken circuit. Kesini dulu ya. Wow. Ntar guys. Oh ini jalan gua. Ini ke wah, pusing anjir. Ntar ya cas dulu ya. Wah itu kayak bener tuh guys. Ntar gue save dulu deh. Takut guys. Aduh lama banget lagi ke save anjir. Takut kakak. Ya let's go. Apa ini jalan balik lagi ya? Wah bener ya ternyata. Yo let's go lah. Buat kayak gua. 相手は成長期だ。こっちは成熟期で一気に片付けるぞ。オッケーはいな Oke berubah. Kuat gak sih? Bener-bener kuat sih. Bisa nggak bisa berubah lagi ya? Nggak bisa berubah guys, mentok. メガフレーム Ini nggak kuat amat sih. メガフレームメガブラスター Gak ada damage coy. Crazy Giga. Ini bikin shock gue. Mampus ender gue naik coy. Udah die. Full out. Wah anjir. Gak bisa bro, naik bro. Ini mau dibikin break gua. メガブラスター Gila kali lu ya mau bikin メ gua ガフレーム goceng tuh lu. Belum jadi Wargreymon ya goceng. よし 26.000. Lumayan sih. なんだよ。こっち It's 弱 okay. いじゃん。 Song banget sih Taichi juga. 待って Berubah nih. Anjir siapa sih? また進 Ah 化 gue し lupa た。 yang di Digimon World ini guys. Kalau kita udah mau lawan bos terakhir. こっちと Lupa gue namanya itu. Tembakin bredetan tembakannya. メガフレーム Gak berasa lah itu ultimate atau mega ya gue lupa. Itu ultimate mega ya jatuhnya ya. Udah mega deh. グレイモン。太一さんわかりました Oh ultimate Ya, ultimate kan udah tentangan deh. perfect atau ultimate lah. じゃあさっきのは2段階進化ですまずい。こっちも完全体に進化だ。 Wah. Kenapa nih? Kok ada ininya berubah sih? Kenapa dia nggak ini guys? Anjir, melawan aturan anime anjir. Lagi berubah digagalin coy. Melawan aturan anime. あ、進化中に攻撃 Kabur lagi.かアグモン。 Gagal. 太一テントもあいつとんでもないやつや
テントモンたち少し休ませないと。やつめどこに逃げやがった。